Hanya hai jotto lukurong no lam sogo Tipra TV YouTube channel lo. Tini ni topik engka Tipra Motha 2023 election assembly wo bo thayok Kwplai engka te besuk buta chelangai Kwplai engka amo chini ni topik go jeng saimanlainai naitong ni choyakari Tipra TV. Number 1 Simna constituency wo Tipra Motha ni ngai batainai Bishoketu Deborma 22,757 butar telangai Kwplai klaika te 11 Mandai Sopna Deborma 21,649 by Kwplai klaika 12 Takarjola ni ngai batainai Biswajit Koloi Tipra Motha ni 34,717 voters by Kwplai klaika 17 Gulagati Tipra Motha ni Gulagati wo candidate ngai batainai Manav Deborman 19,175 by Kwplai engka 19 Charilam Tipra Motha ni ngai batainai Subut Deborma 13,665 voters by Kwplai engka 24 Ramchandragat Tipra Motha ni candidate Ronjit Deborma 23,144 by Kwplai engka 26 Asrambari Tipra Motha ni candidate Animes Deborma 23,838 voters by Kwplai engka 41 Ompi Nagar Tipra Motha ni candidate Pathalal Jamatia 21,525 by Kwplai engka 43 Korbu Sanjay Manik Tripura 16,647 by Kwplai engka 44 Raima Valley ni ngai batanya Nandita Deborma Kwplai engka Tipra Motha ni candidate 19,269 voter telangai Kwplai engka 7 Ambasa Chitaranjan Deborma Tipra Motha ni candidate 15,317 voter by Kwplai engka 48 Karamsara Paul Dangsu 20,496 by Kwplai engka 60 Kanchanpur Philip Kumari Yang Tipra Motha ni candidate 15,413 by Kwplai engka 2023 Songmari Laikha Te Tini result dika result Kwplai engka Tipra Motha jotoi protasito Kwplai engka Tipra Motha yes butar Takarjola Biswajit Koloi 34,717 by tai second tongo 26 Asrambari Animes Deborma 23,838 butar by Jirikate Hato tongo 24 Ramchandragat Ronjit Deborma 23,144 butar by Kwplai engka tebo interesting video nanya bagai Tipra TV YouTube channel no subscribe khaidi te video no sajakai like ready next topic butikai sinamna norok ano sadi nai tongni choyakai Tipra TV hambai